دما خوش ببینرین هیجا ایرو 22 هزیران 2023 روشان روشا پیشمی بویا رو گشتن هری سرک و هری بالکش یعنی لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدندنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله چارکتن دما خوش ببینرین هیجا جبو سوریه ایدی جوینین آستانه قدیا کازاخستان جوینین دور و درشین تکیلدار روشا لسوریه لپایتختان آستانه پیک دهاتن وستیا جبرویه که جنها او پیده ویل آستانه تجوینه که دنیا تکیلدار سوریه نیه کرن روبریا کازاخستان سدماویه که جی به بجداربونا سوریه دناوا کمکار عربی او هفدیتنین به انقره را نشان دا دیار اف بریارا کازاخستان جبو روسیه جی سپرایز بون. آلوزیا لسوریه و دستواردانین در و شری لولا دریج و دریج کر. هولدانین ناف بینکاری و جوینین بیدیتن نونرین راستقینین گل سوری بو سدما اف آلوزی دریج بکه. Büyükelçilerimizin sorularını جوینین آستانا ین دستپیکا 2017 به ناف بینکاری روسیا و ترکیه هاتن دستپیکرن جی تنی و گوهری بازارا پرچکرنا خاکا سوری. پشتی جوینا بیستان آستانا بداوی بو ایدی کازاکستانی جی با آوه که فرمی را کاند که او جوان جوینان بیزار بویا. ریوبریا کازاکستانی را کاند که بریارا بداوی بونا جوینین آستانا جبر انجامی بو. هر وها جوینا چارالیا نافبرا شام انقره تهران و موسکو بو. وزارت کار در ویا کازاکستان ادعا کرد که هفدیتنان پیور خواه بجه آنی نه. وزارت دداخویانی خود گوت ارمانجین دستپیکی ین وکی آواکرنا هریمین کمکرنا شر راوستاندنا رجاندنا خوینه و کمکرنا هجمارا مریان پیکات. وزارت کار در ویا کازاکستان ایبک سمادیاروف ادعا کرد که وگراندنا سوریه و یکیتیا عربان و جبو نورمالیزه کرنا تکیلین به ترکیه را اثباتا و یکیه که پیواجویا آستانا گهشتی آرمانجین خواه. نونر تایبت سروک دولت روسیا ولادیمیر پوتین ای سوریه الکساندر لاورنتیو که دی جوینین آستانای ده سروکاتیا شانده روسیای دی کرجیل هم بروی بریار ماتمایی ما. لاورنتیو گوت اف بریارا کازاکستان جبو مجی سورپریزه. لاورنتیو دیار کرد که حطانها بریار نهاتیه داین که هفدیتن لکودری بدومه لیدبه کودنی و دویمین ای سالی دل موسکو انقره طهران و حتی شامی هفدیتن بیکرن. إن استمرار النظام التركي الغادر ایمن سوسان روژا سیشم داخوازا دمکی زلال آجبو و کشینا هزین ترکیه جی سوریه کرد. لباشری کوبلسی آلمانیا جنک داعشی هات درازاندن جنا داعشی یا بناوین نادین که جنک ازدی کریه کوله او به هفکاریا سوچ کریه هات جزا کرن دادگاه جزای 9 سال ایگرتیگه لبری دوزگران دی ادانامه دی دیار کرن که آرمانجا جنا داعشی جهول راکرنا باوریا جواکا ازدیان بو. اندامکیدن ابره داعش آلمانیای بتواناگو معامله خراب لدیجی ازدیان کریه هات دارزاندن باجار کوبلنز آلمانیای هات کرن. جناب ناوی نادین که یا 37 سالی گو اندام داعشیه لدادگاه که هات دارزاندن. لدوزیده دادگاه جنا 37 سالی بسوجین لدیجی مروواهیه اندامتی رخصتنک تروریست آبیانی او تبلیبونا قرکرن سوج داردید.
تەویڤەیەکێ ژی دۆزگەر ji ber jina Daişî jineke êzdî 3 salan kir kole bi giştî 9 sal ceza lê birî. Dozgeran di îddianameyê de teqez kir got armanca vêkiryara xirab a jina Daişî ji holê rakirina baweriya êzdiyan bû. Nadîn ji kanûna 2014 heta adara 2019 di nava çeteyên Daişê de bû. Di nîsana 2016 de jineke êzdî ya 22 salî kir kole. Wê û hevjînê xwe jina êzdî li malê de xebtandin û xwest li gorî rê û resmên İslamî tev bigere. Di heman demê de hevjînê Nadîn destirê jî li jina êzdî kiriye. Nadîn di adara 2022 de dema vegeriya Almanyayê hat girtin. Hêjayî bîrxistinê got dadgeha Almanyayê mijdara 2021 sûcên li dijî êzdiyan wekî qerkirinê nas kir. Piştî vê ev dadgeha yekemîn e. Belê sal derbas bû lê Swêd ji daxwaza xwe ya endamtiya NATOyê ve negeriya beriya civîna lîderên NATOya li Lîtvanyayê zextên li ser Tirkiyeyê zêde dibin. Serokvezîrê Almanyayê Scholz ji Serokkomarê Tirkiye Erdogan daxwaz kir ku endamtiya Swêd bo NATOyê erê bike. Bi nêzîkbûna lûtkeya lîderên NATOyê wê di navbera 11 û 12 tîrmehê de li paytexta Lîtvanya Vilniusê bê li darxistin bangên ji bo Tirkiye ronahiya kesk ji endamtiya Swêd ya NATOyê re pêxezê de dibin. Wir werden eine ganze Reihe von Beschlüssen zur Anpassung unserer militärischen Planung fassen, zum Beispiel zum verbesserten Schutz unserer Infrastruktur unter Wasser. Serokwezîrê Almanya Olaf Scholz di daxuyaniya hikûmetê ya têkildarî lûtkeya ku li paytexta Lîtvanya Vilnius tê li darxistin de diyar kir ku divê Swêd weke endamekî nû li ser maseya lûtkeyê cih bigire. Olaf Scholz balkişand ser peymana hevpar a ku par di lûtkeya NATOya Madrîdê de hat kirin wiha got. Ez bang li Serokkomarê Tirkiye Erdogan dikim weke ku me par li Madrîdê bi hev re biryar da ronahiya kesk pêxe. Scholz diyar kir ku civîna bilind a NATOyê ya di tîrmehê de wê derbarê paşeroja NATOyê de sînyaleke xurt bişîne û ev tiştanî ziman. Di lûtkeyê de ji bo birêk û pêkirina pîlansaziya leşkerî jî dê rêze biryar bêne girtin. Herî dawî wezîrên parastineyê welatên endamên NATOyê beriya lûtkeya lîderan li Brukselê civiyan. Wezîrê parastinê yê Tirkiye Yaşar Güler ê beşdarî civînê bûye jî careke din nîşanda ku ew ê qaxezên bazarê hîna bêtir bikarbînin. So I welcome the new announcements on providing weapons and training to Ukraine. Sekreterê Giştî yê NATO Jens Stoltenberg jî di civîna çapemeniyê de piştras kir ku Swêd erkên xwe yên li hemberî Tirkiye bi cih aniye û niha amade ye bibin endamên NATOyê. Finlandiya û Swêd di gulana 2022 de ji bo tevlîbûna NATOyê serlêdana hevpar kirin. Ji bo ku Finlandiyayê û Swêd bibin endam, erêkirina sî welatên di nava NATOyê de pêwîst e. Herî dawî çarê Nîsana 2023 Finlandiyayê bû endamê sî û yekemîn yê NATOyê. 28 welatên endamên NATO ji bo beşdarbûna Swêd ya li nava hevalbendiyê erêkirin e. Tenê Tirkiye û Macaristan mane. Balkêşe ku ev her du welatên herî zêde têkiliya xwe ya zêde li gel Rûsya heyîn. Belên derbasê rewşa li Ukraynayê bibin di şerê li Ukraynayê de Rûsyayê dî gotinên xwe tuştir dike. Wezîrê Parastinê Rûsyayê Shoygu got eger Ukrayna bi çekên dewletên Yekbûn Amerîka û Brîtanyayê êrişî nava Rûsyayê bike wê yekser bersiva vê yekê bidin. Di vê navberê de Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî diyar kir ku Rûsya amedekariya êrişeke terorîstî ya li ser santrala nuklerî ya li Zaporojyeyê dike. Artêşa Ukrayna benzewariyên xwe yên d'êrişa
بلهر لنوا أوروبا يمدوام بكن ألوزيا دنافرا كوسوفا أو سربستان أوروبا دترسينا يكتيا أوروبايي جبو پیشگرتنا لأجريا شركة دنافرا هر دو ولاتان ده بانگا جوينك آورتكر ليا ديار اوكو ريبريا كوسوفا أو سربستان جبو دانوستان دنان ين دنافرا هر دو ولاتان ده نامدنه یکیتیا اروپایل دیجی احتمالا گو آلوسیال باکوری کوسووی و گو هر پخچونک گرم دست بتفگره کر. نونری بلند ای پولیتیکای اندر و اولکاریه یکیتیا اروپای خوسه بوریل بانک لیدرین سربستان و کوسووی کر گو بچیون. بوریل گوت اول بروکسلی سرک وزیر کوسووی آلبن کورتی و سرکومار سربستان الکساندر ووچیچ را جوین لزگین پیک بینن. برپرسا یکیتیا دروی یکیتیا اروپای لسر تویتر وهانویسی پیدویا لزگین آبکیم کرنا آلوزی و هلبجارتن نول باکور ببشداریا سربن کوسووی هیا. اف همش بو حریمه و همشیش بو یکیتیا اروپای گلکی گرنگه. ندیاره گویچ وینا بوریل لگل کورتی ووچیچ جدا بیان به هبرابه. هر دویان جیرا گهاند بو گو اولدیجی پلانا هفدیتنال بروکسلینه. وچیچ آنی زمان گو اول بروکسلی به کورتی را هفدیتنه نکه او گوت تشتکی گو اسپیرا با آخوم تونه. وچیچ دستنشان کر گو بیی سربس بردانا سربین گوشبر ایریشال سر پولیسین کوسووی هاتبون گرتن دانوستاندن نپیکانه. کریزا کوسووا و جوینا وزیرین کارندر و یکیتیا اروپا گوی 26 حزیرانی و جوینا بلند آساروک یکیتیا اروپا یا 29 حزیرانی ده ورگوتو بیشگرن. بوریل چار محبری دیار کربو گو سربستان و کوسووی پلاناش آلیه یکیتیا اروپای و هاتبو آمده کرن اری کریه. 2008 کوسوو سرخوابون خوایا یک آلی راگهان. سربستان اویک وکا پارچا کرنا حقا ولید بناف کر و تجاری سرخوابوناوی نپجران. دناف آدمین داویه ده سربستان هزک زیده یا لشکرین خواه لسینور کوسووی بجه کریه. لباشر یانگچو یه چینی ده انجام تقینا لخوارنگه که ده هری کم سو یک کسی جیانا خوش دزدا ده برگاه لیپرسینا تقین آکو تی تقمین کرن جبو گازی درکتیه ده جی نه کس هاتم منچاف کرن. دو ایواری لپایتختا هریم خواسر نانگ سی هوی یا باجر یانگ چونه یه چینه به پرانیا وان مسلمان لینه تقینه که بهیس رودا ده انجامی ده هری کم سو یک کس مرن و حفت جبرین داربون. وزارت روشا لزگین یا چینه را گاند کو خباتین لیگرین و رزگار کرنه ین لخوارنگه حتی ایرو سری صبح جید دوام کرن. خباتین لیکولنین کج بو تثبیت کرنا سدمین تقینی شاندن جه بویر جید دوام کرن. تلویزیونین دولتی یا چینی را گاند کو پشتی بویر خودی خوارنگه و خباتکارین وی جید ناف ده نه کس هاتنه بنچاف کرن. آژانس نوچان یا شینکوهایی جی کمیته پارتیا کمونیستیا خواجه را گاند کو تی تخمین کرن تقین جبرگازا خوازای درکتیه. پشتی تقینه سروک چینی شی جین پینگ فرماندا کو درباره بویر دلی کلینه که تواهی وره کرن. کشتیا کود بین دریای دلسر تیتانیکی لیکولین دیکر هیناجی آگاهی جنای گرتم به دربازبونا دمیره ادی اکسیژن وانجی کم دبه او مترسیال سر جانا هر پنج کسین کودی کشتی رژیم زیادتر دبه هر کدام درباز دبه هیوی کم دبه لیلیگرینا و هیویا تکلداری جانا وانجی دوامه. واسطه که کشفی یا تیتان کو تیده پنج کس جبو دیتنا برماهی تیتانیکی دبن آوی دبون هیناجی آگاهی جناین گرتن. تیما نافنتوی یا لیگرین و رزگارکنی در روژا پنجمین ده اپراسیونه که مزن آلیگرین دومینه جه روژا یکشمی او ور و آگاهی جوانایی گرتن.
وسایتا بناوی تیتان روژا یکشمی لاتلانتیکا باکور دست به نقیبونا گشتیاری اج بو 5 کسان کرد. پشتی 2 ساعتان پیوندیا به 1 کسان رقود بو. هاتا راگاندن کو دما دپوین اکسیژن ین تیتان روژا 5 شمی خلاص دبه. گر ایرو او نین دیتن و 5 کسین کو دناوا ویده اکسیژن وان بقده او جیان وان بداوی به. لی حتی نهاجی ت آگاهیک جوان کسان نای گرتن. لگوری آگاهیان دما اکسیژن وان 5 کسان خلاص بویا او احتمالا مرنا وان جی پرزیده یه. بلین بحثا کشتیا کدن بکن ده تراژدیا کشتیا کوچبران یا لیونان بن آف بوی ده جمارا قربانیان ایدی زلال دبه پاکستان بری راگانده بکو 12 ولاتین و ساخ جه کشتیا خلاص بوینده و جاری گوت 209 ولاتین و بنا قربانی. لگوری دانین کو آژانسا لیپرسینی یا فدرال یا پاکستانی با آژانسا نوچان یا رویترز را پاروکر جکسین کو ده فلاکت کشتی ده مرنه 181 کس جه پاکستانی نه او 28 کسین جه هریما کشمیری یاد بن کنترل پاکستانی دنه. آژانسی دازانین کو جه 201 مالباتین نمونه دنه آی خاتنه کم کرن دا کو تثبیت کرنا ناستامه آن ده آلیکاریا ریادارین یونانی بکن. لی آژانسی اشارت به وی کی جکر کو لگوری هجمارین فرمی ین خاتنه راگاندن ده بویره ده 82 کس مرنه او 104 جه خاتنه رزگار کرن. هات دیار کرن کو بزلالی نهاتیه زانین کو آژانسی لسر چه بنگه پیوا مخدور بکار آنیه. هجمارا ریوین ده کشتیه ده ندیاره لی تتقمین کرن کو ده کشتیه ده بیتری 705 کوچبر بون. مدیا پاکستانی راگاند کو نزدیکی 300 ولاتین پاکستانی ده کراستا کشتیه ده جیانا خوش ده زانه. وزارت کاری هندرینیا پاکستانی راگاند ده بویره ده 12 ولاتین پاکستانی هاتنه رزگار کرن او دیار کر کو جبر فلاکتی 9 کس ل کشمیر او کسک جی لگوشارد هاتنه گرتن. ولی بینرین هجا لولاته که امریکا ناوین هندراسی لگرتیگه که جنان شر درکت بو افشر دنابرا دوکومنتاتیان ده رودا با او وی شریجی بخوره بو صدما 46 کس بمرن. بیلانچو قربانیان لگرتیگه جنان یا لباجاری توچلا یا پایتخت هندراسی گراند به. دشری نابرا دوکومنتاته ده 46 جن مرن. جوان 26 جن شاوتی او 20 جبکیر او چکان مرن. درمان کرنا 7 جنین لنخوشخانه جی دوام دیکه. سروکا هندراسی شوا کواستر و بویر وکه پر ترسانید بنافکر کواستر گوت سرهلدان جا آلیه چتین کلانان و به آگاداری او رازیبونا کاربدسین اولکاریه هاتبو کرن. جا آلیه کدن و بردف که وزارت اولکاریه ماگوال مارتینز جی دیار کر کو ایرش به پلانی خاتیه پیک آنین. نوچین ما بداوی بون هر شاد بختار بون.